Hey, nami bazalwane nginicocele mani indzaba lencane nami ngikhe ngabaligidza. But lo ngachuza mgala hawu tinto tami tihamba kahle. Senicocele ukuthi bengendani mina. Hey. Yeah. Alright. Hey. But once upon a time I was a gangster. Ngizitshela ukuthi mina ngiyazi, kodwa umdala kazangilahla. Buka manje ngiyaflowa. Once upon a time ngicala ukubona umdali, wathi sondela kumina ngane yami. Buka manje sengiyakholwa, wonke umuntu unamaphutha. Uxolela cala phambili, umdali uzoba nawe. Thula awungane yami, mina ngiyohlezi nginawe. Sengitshela indaba encane ebandla lami, mina umdali ngamkhetha. Abantu bephilile bethi angisoze ngatshintsha umdali. Mandla King Production, Short Division, Shotgun, ngiyakhotama ngikhothamela wena mdali, ngiza kuwe no Raza Nation, Mbiza uJesu Kristu yena wesemhlabeni wasofela isono sami, mbiza yena, mbiza uJesu Kristu, cela uthethelele isono sami engizenza mihla namalanga. Ngiyazi ngiphila ezweni elibusa usathane, uyangilinga njalo mihla namalanga, kuthi ngiphule ngidede endleleni, kodwa wena mdali ungikhombisa indlela eqondile, ngibonga wena mdali awafara who art in heaven. Kuba kusuwe mdali ngaba ngikho lana namhlanje, ngekho omunye ozongitshela, yikho inyanga ezongitshela, kodwa ngizotshela nguwe kuphela. Wena isihlalo sakho sobukhosi semazulwini, wena ombetha amandla njengengubo, isinabelo sey'nyawo zakho isemhlabeni, wena wathumela indodana yakho yazofela isono sami. This is not a song, this is a prayer. Ngithandazela bonke aboma attitude abanganamakhaya,